Imali ste priliku da vidite kako je jedan težak i fizički naporan posao sekača motoriste prezentovan na jedan atraktivan način kroz poligonsko takmičenje. Već 20 godina učestvujem u pripremi reprezentacije Srbije, da li kao selektor tima ili kao tim lider, i mogu reći da ove pripreme su protekle dosta dobro. Momci i devojka su veoma naporno radili. Primetili ste da ovde kroz jedan poligonski vid prezentacije teškog fizičkog posla sekača motoriste mi prezentujemo taj zahtevan fizički rad i na jedan atraktivan način i samo zanimanje i taj posao sekača motoriste publici i gledalcima predstavljamo. Veliki broj zaista zaposlenih iz javnog preduzeća Vojvodina šume i Srbija šume je uključen u organizaciju ovog projekta, znači priprema državne reprezentacije. Posebno bi iz javnog preduzeća Vojvodina šume naglasio velike zasluge za našeg generalnog direktora Rolanda Kokaija i našeg pomoćnika generalnog direktora Milana Sučevića, master inženjera šumarstva, koji nam zaista su sve omogućili da ove pripreme proteknu onako kako treba i da se momci pripreme dobro i nadamo se najboljim rezultatima u Sloveniji na predstojećem svetskom prvenstvu.